Ok. Vjerojatno da znate gdje se nalazimo. U dijelu Brooklyna koji jasno ima talijanskog stanovništva. Talijansko. Da. This is a movie. Check out. 1 second. More. I sad ja malo isprobavam novu kameru. A la izquierda, over here. Aha. Vidimo lijepe stvarčice. Erik vozi. On pazi da ja sve lijepo usnimim. A struju budu platili ovi koji imaju lampice. Aha, Merry Christmas, evo ga tamo. Tu je sad malo skromnije. Sad ćemo zaokrenuti. Jer jasno da ima ovdje puno ljudi koji ne slave Božić. Što se može vidjeti iz ovih mračnih kućica. Ali tamo je neka lampa. Palma. Aha. Ohoho, tu su već malo ljepše urihtane kuće. Mislim stvarno. Gledajte tu ovo. Koje čudo. To je krasno kad je čitava ulica ovako. Ali polako, Erik. Polakše. Pa ovo je prekrasno. Slowly, krasno. Ti boksa. Aha. Idem malo izaći van, da to malo bolje izgleda sve skupa. Tu padaju latice dole. Pogledajte vi ovo, koje je to uređenje. Stvarno mislim stvarno, pa pogledajte ovo, a gledaj ovu tu sad kad dolazi tekara. Aha. Ja sad malo hodam, pa se možda malo kamera trese, ali dobro. Još velim, ne znam kako ova kamera reagira. Moram vidjeti kako će mi reagirati recimo na zoomiranje. Sad sam zoomirao. Super. Čini mi se da je slika bistra, jasna. A ja se nalazim kao da sam pod drvećem. A nisam, ja sam otišao malo dalje, pa sam zoomirao. Sad vraćam natrag zoom. Evo. Ja. Ajoj. Pa mislim, pa možete si vi zamisliti koliko tu ima posla. Evo gore je jedan avion koji isto malo svijetli, ali on nije okićen. Ajoj. Ovo je čistava palača okićena. Mislim. Pogledajte, svako drvo drugačije. Šareno, svašta, samo me čudi da ove godine nekako nema ljudi. Pred lani ili preklani, ne sjećam se točno, ali mi nismo mogli prići ovdje koliko je bilo ljudi. Evo ga, uglavnom vidjeli ste kako to otprilike izgleda. Sad ću još jedan probati zoomirati da vidim šta će mi reći moja kamera. Na vrhu kuće je gore bor. Evo ga, a ja sam došao kao da sam
ispod njega, samo ne znam hoće li biti slika oštra ili neće biti. Moram to još prokljuviti, ali uglavnom vidite kako sam se ja lijepo približio, sad se udaljujem. Evo. Ok, vidit ćemo kaj bude ispalo iz toga. Doviđenja, možda zadnji puta iz New Yorka, vaš božićni reporter Dida Pinac.